Dobar dan ljudi, ovdje je Kintakar. Dobrodošli u drugu epizodu preživljavanja za početnike. Ovako, sad smo ovdje napravili čestove. Vidimo da možemo još nešto napravimo. Imamo dovoljno ovog drveta. Pa ajde, napravimo nešto. Vrata. Da mi ne ulaze zombi. Ovako, ok. Sad smo napravili vrata. Evo ga. Okej. Ne znam šta sad idemo. Idemo dole. Evo rećemo se. Šta? Znači će mi trebati mač. Od svakog ću po 2 nositi. Ovo imamo ovo samo jedno, ali ok. Doesn't matter. Does not matter. Ok. Idemo dole. Vidimo šta ćemo naći. Ajmo nas. Ok. Što ne možete... Ne možete uglja. Evo tamo. Tamo skroz nazad. Ima i ovdje čovječ. Super. Imat ćemo mi baklji kako hoćete. To da vidi jednog uglja i nešto pića. 4 baklje. Mislim tako. Jeste. Izvor hrane. Vidite to? Evo ga. Što smo rekli u epizodi broj 1. Ćemo nas naći izvor hrane. Treba mi jako puno. No u isto vrijeme i XP. Sakupljam. Nema puno svinja. Evo ga cvijeće. Da postavim. Jao. Kakve sam sreće. Čovječe, pogledaj ovo. Jebote. Super, ljudi. Či ovo je neviđeno. Ok. Još 2 česta. Nije 1 nego 2. Evo XP farma ovdje. To će nam biti XP farma. Sada napravimo lepo da može se doći do nje. Vidjet ćemo pravo toga. Ovako. Super. Joj, sreće pa sam došao da vidim. Tako su brzo pobjegli svinje. Da ćemo od cvijeća da uredimo. Šta li imamo? 6 redstone. Dobro, za konja, šta će mi konje? Svako njega neću imati. Ne vjerujem da ću imati. Jedino ako uzmem iz inventory. Iz too many items. Moda. Sad znate što meni treba? Meni treba
treba metal. Odakle mi? Nema ga. Okej. Idemo dobro. To je to. Okej, 18. Šta ima tamo dole? Ovo tamo. To, ovo je baš dobro. Sam našao mjesto. Imam ovdje rased. U zemlji. Yes. Evo ga tamo metal, vidite? Evo ga tamo. Ovo ćemo trebati da... Vidite cvijeće. Ja znam da prvo naskočim tamo, neću. Nema šanse. Cvijetak žuti. Evo ga, sam to zaustavio. Ok, super. Malo sam. Ja, kud sam to radio, mogu sam lijepo uzeti sa kofom. Debilčine. A je. Sad će nam tu trebati. Koliko me to... Nimaš čime ćemo. Morat ćemo se rukama jer... Ništa nemam u ruku. Jej. Lava. Lava. Treba... A je. Okej. Ovako. Bude tamo. Da bolje vidim. Okej. Ovdje istražujemo. Treba mi samo još jedna kopa lave. Ne, nećemo istražujemo. Okej, idemo nazad. Će biti to malo duže dok se mi ne popremo gore. Sad smo uzeli sve što nam treba. Ajde, preživimo. Ovako. I nismo metal da treba. Ja, metal nećemo moći da... Dobro, uglavnom. Nikad nemojte da... napravite tu grešku, kao što sam ja. Ćemo ovdje opet da se vraćamo. Tamo nazad pa da napravimo. Ali... da mi ne bi smo gubili vreme. Za to nam služi game mod, varanja. Evo ga. Uzet ćemo kameni da bude fair. Kao da sam napravio. Ok. Ovdje. Ovo baš ima puno. Mislim će biti 8. Neće.
šteta. Dobro. Bolje išta nego ništa. Morat ću u sljedeći filmić napravim jednu igricu Outlast. To vam preporučujem, to je jedna hororčina od igrice. Onako, dobra je. Malo strašno, ali dobra. Preporučujem vam da to skinete tu igricu. Outlast. Znači Outlast. Dobra igrica, nije loša. Kesa, ajmo gore. Ima 9. Treba će mi još dala za oklop. Ali to nema veze. Jaja. Ok. Malo cvijeće. To ne morate, to je tako malo estetski bude lepše. Vidite koliko... Vuna. Spavat ćemo danas. Jej. Šta sad? Šta za baga? Baš lijepa uspredica. Gdje su sad? Javi se sad sam išao ovamo ti tamo. Ima i ovdje jedno. Možete izvukati. Bolje sam ovdje napravio. Se preselim. Ajde što je baguje nešto. Crna. Ok. Pobit ćemo ih sve. Dođi vamo, dođi. Ok. Mi ćemo isto dovoljno to. Možda i previše. No, previše nikad nije. Znači imati mesta ovdje. Imat će. Biti pečurkajte. Sup od pečuraka ima da bude. Ok, možda neki otrve ne napravimo. Pa ćemo napravimo da nađemo Witch's Hut. Ja ću da se preselim u močvaru. To možete se preseliti. Znači, močvara najbolja. Imate stalni izvor hrane. A to je riba. Znači pecete. To je to. Idemo sad se preselimo. Znate šta? Sad nešto mislim. Da ja možda bolje da napravim prvo tamo kuću. Pa onda se preselim. Tako ću. Da, sam rekao game mode. To ćemo isto odraditi za dan. Evo se već pada mrak, ja ne volim mrak. Ništa ne vidim. Zombiji napadaju. Tako da, znači game mode. Mislim varenja, pardon. To je time set. Sorry. I napravit ćemo jednu stazicu. Napravit ćemo jednu stazicu ovako. Od lokvanja. Skroz donde. Znate šta možemo još? Vidite. To ćemo kasnije proučavati. Imamo i ovdje. Ok, sam ovdje sveći neko drveće, malo. Znate šta mi treba? Timber mod. To je tako želeo. Imamo kako se zove? Too many items, ali timber mod. To. Ok, ajde kad posjećam sve doviđenja. Moram da idemo.